Jini Mm. wa jini jega Mhm. jini jega jini moma jega normalement. Mm. Waaw in way simna nuun a paax a paax in way meke sen Abdou Production i ɗeetid Sëñ As yaal jinne ke ka andoona yee ten refu saax le dimbale a wiin we ka andoona yee o leŋ mosiran o ga' xaye nu nga'ka ka andoona yee na xam-xam fa andoona yee nu mosinno nga' no Sénégal yaal As yaal jinne ke in way simnang in way ndakna ziar a paax sirña xaye i ɗeetidang pour i mbaxtaan fo na xam-xam ka andoona yee a jega Sénégal an refu yaal As yaal jinne ke wa avant tout d'abord um ziare a nuun nun tout ziare a mbok diaspora ne tamit i njoka nuun a njal andna nuun ne tamit aussi c'est la première fois tamit um jaɓan keke o doomi adama depuis ya roga dogal na moof jala keke bo xaye danaka façon TV lu refna a gara a genoox pour te fi'anam interview um layin non non jaɓinum yaam ka jegim a xooxes koy to ke jaɓeruma jaɓkinum ndetanga xaye koy bo te ref première fois xaye nu ngaridoyo nu mbadid tak rek tikorik ke njaɓin kon sant a suñu borom i kon avant tout d'abord dal me njoka nuun a njal a paax a paax i to ziare a képp xu andoona yee rek oxey bega Baye As yaal cin ke maxey bege am i Baye As est-ce que jinni jega jini Mm. wa jini jega jini jega jini moma jega normalement ndiki i mbaga ande ponum jinne ponum yaal As a jeg podne cine saquma i teno mat a wa layel fek ginaaw roog o yaal a njaɓa bo keke jeg xaye wagan mo laya nuun de mi maxey fo juroom ñaari jinne kam juroom ñaari jinne kaga bala de moofa a ɗofnoor xam ñetti atu yala xa qid xa tadaq kaga to de ngara moof fo mi a njala fo mi i te ref jini Karbala jini Fatou Bintou jini Insa jini Souleymane jini Moussa jini Mahmoud we sisna na mi fo jini Yunus we sisna fo mi a anayo cin kene a anayo ke waral na a kona ke cin kene tamit fo ke taxna cin ke ngara moof fo mi yam ke de mbañcaxama yu dakuma ten a yo'nangamoyo waga na ngara den na laynooraxamoyo tamit aussi to no ku refuma kam ne a kon den wagimo ñako ref na kon den i tamit aussi a yoona ten fo kuus ɗik fo ninkinang kaleng i jini jega réellement a jega kon yaal As dal a maya jinne ka andoona yee a yoona fo wo i mbaga an dëgg dëgg a refu Sëñ As yaal jinni ke wa i peut être a waga jeg nu mba an oxe refna Baye As yaal cin ke i nda Baye As yaal cin ke dal o xoya dal no ɓay roog um refo talibé roog koy tamit ndeysaan refo kiino xa andoona yee feñoxim no dara i ñaƴim tamit record keke ndoki bo oxu ga'axama lay o xeke ka yo'nuwa no keke wala no kana xa'a xam-xam ten na lalta xooxum xam-xam ten laltu Baye As yaal cin ke i roga dogalum refo siid i lamale ten pan ne gara forcer am in anit iram pan mi jom anit em aussi refum me refna aussi de Ndores Ousainou maxey ziare ang au passage ziare a Ismaila Ndour mbok neke soxana fo Daaj Ñes fo Babacar Diouf i tok ya ziare uma wajures ɗik yam kene retanga ba jeg xaye ginaaw roog deno i ndetanga bo njayoɗ xaye tamit ginaaw roog deno i ke i nana fo yaal jinni ke ke nanuman no fa layof nanim ma andoona yee layaxamo ye xotta maaga xam-xam fe daal ko lamin xam-xam fe i kam lam xam-xam fe so rim telo ten kam lampan rim telo ten kam lampan na maam i lamin no ɗeen yaay roga dogalum refo siid um rim telo ten moof fana i maam es ten ley'axame o mbano ɗeɓo mboyo ndeɓ asan o nat bo fana bo wiin a ngara mofandangang nda sutwi o ƴuf sutoox saate fe o sutwanga saate fe o not tamit bo problème a soɓang maaga o sutwanga no problème kaaga o garanga o sagka jaɓan tikoorik ke calel ke den o fañanga koy a nasonongoyo i fan ne kam lamin carrément koy kam lama salma deg lampan rimtel maɗak yam maɗak mat nange lamel de maɗak ka rimtel o kiin maɗak roog na fi'an no kiin
i man nag daal roog na pan ne daal ke i nanana falay asan xam-xam fe daal ko lamin i pan ne kam lamin lamin est ce que asana waga fi noob noob i awa jeg de ga i mbiyan de noob ga i njalanoyo i noob koy ka may xa pasong ko kay anim no façon ole o lamta ndax i mbagano njaloyo noob comme xe mbugo tew i bugo tew i a mayata ndiki avant mofa no keke refuma nene kam jalogun kam damogu o tew bata refa o kiin a ƴufa dang dang na tokum yaga mofim fana de génération neke yona ndeta o kiina jeg problème a gara disamo ten kam bugra fo o kiin te faña yiin i gara xeɗwa bom daman no ten fi roga fi njagor te yoon fo ten mais en fait kam ret bo na tokores fe ando naye mais ziaran au passage Mbay Ngom yalo sanga yatamba fogame Niakhar fop sinig fop anu nayo i fogame xaye a part la njugan fama in fe ando naye ten saq a salma korale a ret ba fudwa salma le a coxamo ten pokin no ɓayes Mbay Ngom faga ten refu xe ando naye awa leyele a jaɓ anga xaye ten pokogu a salma la kam o sangay bata xet i de ngenox a mbugo ndoda moy o mada sinig fañ yamo ndeɓanong refum i we ando naye koy den programme unoyo a nga anga émission ne a nana nganoyo a ne ane Assane feke kat ke te leya a jega solo to ke te leya realité yo no ten tamit aussi i ye i ndetna bo kam fe te moof nam na ndokala ten yaga mi fo Babacar i yoonu fo o ndeɓ songane ena Ablaye Ndour i yoon uyo i mbadna te leyame kam xeɗango ten to roga tax wasi goor we o damana rew we yam waga damano kooro tew te refan a reta caxan tin o fuda rok xano jeg bakad fa sutoox kiro ten so tak kirana xaƴin i um sañ angan dal pare er na pour farata ba jalanin mi koy tamit o ñuxro laga ten refum ret anga bo jalano kiin sax ka ando naye jalanamo kiin ka xoyaxam téléphone o leyame Assane fañ caxong keke de nda wasino mi o moytoxata kaga carrément i bo neke im leya leye fo nene kam jalan de i nda koy no ndigalum tamit ten taxu ɓato commencer jalan yetma bo moof ka xoyam téléphone e fek roga a fiyata bo bagage ke motata ke tarbiya ogona fop a rokata mofi ata tonga o ten jaleex i so kaga ɓekaxam ten koroxe i nda koy tamit bo xaye o tew refe xu inoox na o damin o tew refe o ɓakolu inoox na tamit a damo tew xa'a de o tew ka may xa pasong i ka may xa pasong androna yaay ma waxoruna bo o damin androna te rim tena bo o damin o tew ka jeg o tew o ɓaal ka jeg o tew o yeeq leyirong koy oxa xesal na de oxa rim tena o ɓal gelum fo oxa rim tena o yax gelum o tew xa pasong xa ɗaka xaga jegu xa pasong axa koy na ndaman o tew ka damel ya ceƴne watna ya ceƴne fiya a ngida yaxgu mene o tew ka damel ya te retna ndeer xoox o tew ka damel ya te fiya meke a ngida yaxgu tamit a muda o tew ka damel o tew ka damel ndeero yeng o tew koy ka damtel o pas ngayoox ka damtel o pas njama yargin ka damtel o ɓaak fale ka damtel o ɓaak o pilot o ran fo o ɓaal fo o yeeq nda ya ndetanona bo pare bata leynge keke na damka o tewo xene o sogo njubloox no kaga i ken to calelum yooɓe tamit i calelum yooɓe kon de Assane a leya in xam-xam fa ando naye dal i an iran mais est ce que Assane a waga tul sante a suñu borom waganum kam jalan bagage keke bagage tulo commande no wiino meke ten refu meke fogame yaal den a cungayo a ciga wana ngoyaxam ten jaɓimo jaɓ téléphone ke den yam meke refuma wagimo livrer o kiin oxu wageer na xotido lof xaƴin mene i kam jala tul to kam garante a o kiin tulum tamit ya njer fa xool na i wagirongo jalan tun njerof xoole we o no tul de xa'a i njer fa xoolanga soɓ iro saqino yoon fo o tew wala o yoon fo o tew bo pare gar xotin xa'a wagaxongo garanti tul nda koy yu fiyanona garantie rongo ten o xiɓwanga tules koy tamit am garante ong mbin no maad o maad damkirang saqino tamit rok no auto police a arte ong wala lakasin xa'a mukk kaga wagan mo garantie kam may xa pasong tulaxam jala to mbogre koy i kon tul ke mbogre dal tul ke mbogre yo tul ke mbogre mais est ce que i ngar na tarange
waaw parce que o sak tul wala tul fo karange yoon lu wala i jegam tul na yoon na fo karange nda kaga bo xay taxe karange leyel karange ten soom waru yoona karange pour karange spécial mo te leyel karange total bug imo ley ten sax bo god yam ndeysaan jamano fe in ndiki me ziare a oxu andoona ye rek ko moof ñaana to ke o ñaana ref na wo o gimin to te ref tamit ka andoona ye ko lamin wala o soɗelo ten nda leyim we ngestooxna a cooxel a ngar moof to moof teyo ndigil xa'a waaga ziare ima den de wem ziare a den ndefu we andoona den saqu ndigil ne roog a bugna i kam maaga mbalaam suura no karange fa da ngoorngoorlooxoyo yam kene ten i mbaagu njegit a roog ten i mbaagu ñakta roog ten i mbaagu njegit arjana in ten i mbaagu njegit fidel in pan fele oxu leyna ye ka fana première chose ke waroona eto fi karange yo karange o waagange fi'an a xooxof karange waagiro fi'an o kiin karange karange fa koy fat ref karange fa andoona ye oxu na garida o an xile mi feke kem atel xaye ka naraxama mal wala ka malkiraxama yo kon oxe mofa bo kiran leng o tew o leŋ a garida atidam saytane fe te gar um raxin te dako gar atidaxinamo ten um dakno rax ye te ɓaat na gar atidamo ten ga'a pay kana ɗaguma took pay keke ndefna nen coor keke nan naga atidu um ɓaato raxin te ɓaato garida atidam perkal ndan tur ye te garidna a soɓum faƴa jini oxa saqna jini te deɓ perkal ne kama ndokale jin wem faƴa ino xar te dakna tin no ten a leyne o naq refa o xene wajanano a cafa tadak wagiro no ten tig xaye ko arid un pour o daaw no ten o wagange daaw no ten o daaw no sidandorum ndeysaan mbagena in tig in roog saqu in ken taxu karange ka ref ka andoona ye ten eetu no doomi adama a part roog karange ten eetu no kiin o saqanga karange rek ke yoqna fop jege problème karange kam jalan to waganum deg i waganum sant am ten a roog a paax koy i léegi Assane i ngar no bayre est ce que Assane ka jara bayre bayre kam jalan nda bayre ka may koy do mbogre bayre a place wala bayre mu jonona wiin we cowang wala bayre xaro lamta nda ba refna bayre moom façon bayre fu a taxama an Assane a jalin wagim fop koy nda sant am a suñu borom no bayre i bayre moom oxu na jala karange o waag bayre xaƴa i nda tamit oxu saqna bayre to saqiro karange de yawirong de yawirong na adna roog o yaal yam nene o ga'a karange adu ku refna tamit na roog i bayre kam jalan ten anu bayre a place wo ten anu ko bug mu jonona o coowel wala bayre calelin lakasin i kene fop dal ga i njalane est ce que Assane xe comme ret bo wagatim fi bagage ke mi ɓoow est ce que Assane ka faƴa ngora o rimtanga no ten o rimtanga o ten koy wagim ten tig de nda a refanga ka dabonga o ret bata dabong bom an xile keke ka dabong mi Assane kam faƴan yam kaga saytane ka fiyan o kiin saytane ka roka o kiin te ref ngeñ a wirluwa kam cerum bala andoona ye ko neewkata katan i ono neew katan carrément i kaga saytane ka fiyan o kiin a refanga ye koy refe saytane ndax ko xiɓelo ten um woktanga no ñaƴanga 4 centimètre te xool no njerof coxonga o tew o yoon fo ten no katan fe roog o yaal i ba refna koy ye saytane fa soɗena am watnin bata xool be qac i watnin bata xool um ley ngeerti i léegi i layanga na ngora est ce que Assane a waga comme rewe andoona ye mbage jeg xa ɓiy i bo xaye tamit o maaga ga i yo'nuwama i ga i yo'nuwa maaga bo xaye a refanga te oxa andoona ye ka daabin de layong xana jeg o ɓiy meme a dabangiran i mbi retanga a felanga suñu borom roog a jaɓanga xano jeg o ɓiy de kaaga moom wax deg i miña no njalayo koy roog moƴu i nga'a ten résultat na xolna bo qac roog koy wax deg fane a refanga ndigil roog a bugu i no raɓan dal o buganga nan ndigil koor oxe i mbage fop koy nda a jega ka roog a ci'na in nda koy ne i laltin we kene c'est la première fois de waga wid xa télé xe Sénégal fop ga kiro Assane an kiro tamit oxe refna Assane waga nana Assane yaal cin ke to an kiro ke waral na Assane yaal cin ke tamit i pan fele to ga in fan we i mbagu ndamtir na qoox in i mbagu ndimle iroyo kam in
kene a newanga a mayanga ten ɓas les a ñoowta wallaay wiin we sena yakaru den yakarum bo jalan koy an wiin we mbogong ka refna kam fo ka refna tawil nda suñu borom rek refu meen sutura soom refu meen ken to in fan we ga i mbaro ngorngorlooxoyo i yene i royo jam coxodir ne i mbasinoyo ku waagona jalen ke wagerona xaƴen fo o kenof te waagin o ken fo xe waaguna xaƴen fo ten te jalin ba fañ o ɓek ten tapale i nda koy o ɓekanga ten tapale rek ken tax o leŋ anate xe waagna yam waaga gar me a sen xaye o leyame keke dama xam waaginum ma ɓong leynge am fajong kerep kerep mu refna am rok sutoox leynge ɓise o retanga kaga warong wala ta ɓatonga ɓaat jir la andoona yee yu cuqoona bagage ke ana yo'nong bo ane a yo'nang i oxu refna fo me roog a cooxonga o waagit mi koy sant am a siñu borom i kam ga'a wiin a mbaƴa cimi de i kam content na na den nda cini koy refe o doomi adama o panoxu inooxna o faƴin we na lay ga mbaƴa cini to mbaage faƴ cini ka may jini a damanga o kiin wo sax waaga gar genoox lay fo ten to saqiro dara o lay fo ten xar to o damo kiinoxe te lay yam jin fa ten refu no kiinoxa jin fa ten refu no kiinoxa o layanga fo ten te lay par la force ana lay nda koy fat o waag no sut no yaalum fo fat o waago ga'a jin fe oxu na faƴa jini laynoran mbiɗel a tax o laynoran wala lakas fo lakas wala sud a tax o laynoran to ga'iro jin faga a miñanga ten na warkang waagiro teg ten tig ɗik tig tadik to wiin we ñaame nda kamboyof ken to pan fele kam bug koy de ngorngorlooxoyo a paax a paax képp oxu na fana kam Sénégal bata xet ngorngorlooxi ane keke ten ref titar in yaa fo yaaga keke jegooge waag a moof bo nane te diw ka fana o ret ɗeet kin soɓ kinuma wala ga kino wala te leynge faniim i maam ke in ga mbanoogu ba booda o retanga soɓkiro de ndangeloyo ndang kanoyo yam anayo ke refna no pan nda jamano fe i ndiki ka yaqoox inoox na o waaɗ xa can waaɗ mboolo ne jaaɓidong we ko fana a soɓayo andiro ke refna pan ka may to mbogre pan ka jeg saltigi jeg we na ndimle'a jaamu yala ke njeg i a salmakoor a jeg to kene fop wiin we aniran i kon yéen sëriñ we andoona yee ga yaqara sëriñ we kon asan nda i mbaaga mbi'e fogeer na waaga alhamdulillah jegim problème fo o leŋ jegim problème fo o kiin i um jalanga roog jalnoraxam um jalange roog jalnoraxam buganga nan ndigil xaye meke mofuma ke mofnoraxama meke a inangam meke leyame xaƴi pan ne um waas pan ne njom a jego yarum retma Afrikel mi Assane mi o siidoxe leyoogim no njom ne me an in ka refeer na njom o ga'angam neke physiquement um ñaaƴa sax wara ane o xeeke yifartange no pan o garange mosum jala ko laya o xeeke ka maafrel surtout kim bo o kiin a lay o panoxa xaƴa xa anaxama mbir ne rek um nana nan i wene koy wax deg mosimo tego kiin a yaqo kiin mosimo teg ten a ngid i xëyna faley fe den moom a maya lool koy i nda a refanga ye ka jeg fada ngorngorloox bo a inviter yo kaaga um xeɗa rogo yàlla damta den a yoon na qeeña ke den bada ndef leŋ a mbi'a leŋ to da ande den mbogu faap a mboga yaay képp oxu na ñaana o ananga o anange o layele o ñañaan refo rek o pog refo no lakasoxa i affaire yaqir ne moom jariran fat i yener in fop jam yam i yene ranga jam rek xan i avancer oyo no katan fe rogo yaal kon nag i way ngërëmoonga a paax a paax santang a paax ke mose jeg na wo o gar yooɓ na ino ten i ngar mbi interview fo wo i way ngimnang daal leyange i way ngajang fo wa diaspora fo wa Sénégal pour da andong andame numéro ne o xan i ɓekin a lang waaw i ngajang dernier mot fe rek o lay i kem tegator ka fo nuun koy tutuño rek i a part roog njul anga no yonant fe bo pare sant ñaari waajur in xeɗa roog a ci'a in jam in fop no ngool kooro ngeke andoona yee ten i ndefu roog o yàlla motanin fo jam roog a ci'a in ten xiiwal a wet ten xa buntu warsak axe képp mu doomi adama refna rek um xeɗanang jam i to sakwa no fop ñaan koy lay o ndeɓanong saax refum i waagamo lay o ndeɓanong adna fe refum i yam ke taxna um lay o ndeɓanong adna fe refum refate me genuma soom refate me rimema adna kuluxumo Sénégal bata xet mene bo Mauritanie mene bo France mene bo Espagne jege ma bagage es a ndok keer nam faƴa xa doomi adama den anu ga lafañoyo
den anu ga paralysé den anu cine saqu wala saytane sant a suñu borom weke mbaɗa visa wene contrat sant a rogo yàlla mais saqwara den ñaan den tout dal yam o leŋ ane o dono la barkena saqwim no leŋ xam-xam koy mi ñaan rek um saqwa yam xam-xam moom a refa nga xam-xam soom asan moom maɗa gam jegam xam-xam roga ci'axam xam-xam roga ci'axam wagam kem jala de ɗoranum koy tamit de ɗoranum paxa paax de ɗoranum yam yeti retna ba sol lam a plente ke may tokes lool ngor ke mbuge o koor yete mayna tokes ba may tokes kam ret bo mana yayes um soɓa den de moof na ndokala palam leya dene kene xara refu kene xara refu coow le maya trop coow le ka may yayes ka te teganaxama njolor na kom rogo yaal rek seede un fo ba es barke mam Cheikh Ibrahima Fall billahi wallahi wal kitabi kene ka miñ fa ko rim telo ten ko refogu o ndeɓanong yan ndefana 2 mois o nqeqonga na leya mosano ga oxu leyonga ten ono gimin o ngeqa ley oxu leyonga ten gim kino ten leyaxame oxu rokid'ina refo kin seytane ko leye sutoxe o naq refo yaag koy kekem fi'a gisinum to triser im ten to saɗirim ten dara koy bugimo yonel ten koy bugimo leŋa yonam ten soxla im ten xam-xam no kiin koy ñaan dal saqwanum ten saqwam ten ñaan a paax a paax yow mi di topp chaîne bi di Abdou Production maa ngi lay ñaan nga abonné te like te wax dugg si commentaire yi wax sa avis